Ona muthenya wa keri utanahituka thutha wake Mike Mbuvi Sonko ahitukio ta muhuraniri wa giturwa kia gavana wa Mombasa ni igoti nene. Riu gitama giake gia kwitaitanira giturwa kiu ni kiharaganitio ni igoti itugiru. Sonko arahandite macira 7 ma kuregana na mitaratara iria yahuthirirwo kumuhagura ni bunge ya kaunti ya Nairobi na iria ya Senate. Wa mbere akiuga igoti ritiahuthirire hinya wario wega kumuhagura, no igoti itugiru riuga cira wa Sonko no ahutanagia na muingi na ni umwe wa maundu maria igoti riarorire. Ningi Sonko arahandite cira akiuga bunge ya Nairobi nayo ndiarumirire mitaratara ya kuhagura gavana na ndaheirwo ihinda riganu gwitetera bunge-ini cieri, na itua ria igoti itugiru rionanite ati kugerera gicunji kia 33 gia gatiba bunge icio cieri ni ciagereire mitaratara ya watho. Oho Sonko aretetagira ati riria ahaguragwo muingi ndwaheirwo mweke wa kuruta mawoni, no igoti itugiru riugite mawoni ni monganirio. Ningi akiuga ari mugitire ni gicunji kia mbere kiria akiugaga mundu uthuritwo ni muingi aheo gitio kiria kimwagiriire, nario igoti itugiru rigicokia ni agararire gicunji gia 6 gia gatiba kiria kiaragiriria uigiririki wa uhuthiri wa wabici ya muingi. Sonko ahagurirwo na thitango 11 iria ni hamwe na kwagarara gatiba, uhuthiri moru wa wabici, mitugo miuru mbere ya muingi, waganu utaratwarana na mundu wa gikiro kia gavana gatagati wa mangi. Tariki 3 mweri wa Dithemba mwaka wa 2020 nirio Sonko ahagurirwo ta gavana wa Nairobi ne bunge ya kaunti kuria ma MCA 88 maikirie kura ya kumuhagura. Let us vote overwhelmingly to send a signal that we don't want jokers in Nairobi. Tariki 17 mweri ucio mwaka wa 2020 maseneta 27 makiagura Sonko, nao 16 matiamuhagurire, na acio 27 ni makinyitie muigana wa kumuhagura kuringana na watho. Mr. Speaker, I vote yes. Mr. Speaker, I vote no. I vote yes. Thutha wa kuhagurwo ni bunge cieri, Sonko ni acokire igoti nene kuria riateanirie cira wake. Thutha ucio agicokia cira riko, na riu cira wake wateanirio ni igoti itugiru. Ari kuga Sonko ndangitungata wabici irahutania na muingi. Angihotanira cira uyu angiathii na mbere na kitaitaniro kia gavana wa Mombasa, akirirukia federal na kiama kia Wiper rungu rwa ngwataniro ya Azimio. Mubunge wa Mvita Nasil Abdul Swamad onake ni araitaitanira giturwa kiu kia gavana wa Mombasa, akiendekithio ni gavana Hassan Joho kugerera rungu rwa ngwataniro ya Azimio One Kenya Alliance. Ngiribotera Inooro TV, Njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.